Bok Šime, čuo sam da uglavnom putuješ biciklom na posao. Je li to istina? Bog, svakodnevno putujem biciklom na posao. Pa kako to da koristiš bicikl, a ne neko drugo prijevozno sredstvo? Pa bicikl koristim prvenstveno jer volim voziti bicikl i volim biti vani na zraku. Pored toga za vrijeme gradskih gužvi brže dođem biciklom nego što je to slučaj sa automobilom i još naravno to je uvijek i ušteda na gorivu. Razumijem. A reci mi kako učenici općenito reagiraju kad vide da im profesor dolazi u školu biciklom? A pozitivno, odmah se okupe oko mene, ispituju me kakav bicikl, otkud vozim, je li naporno i tako. Razumijem. A reci mi, zašto misliš da je bitno učenicima govoriti o važnosti vožnje bicikla? Jako je važno, pogotovo danas. Važno je da oni kao mladi steknu naviku bavljenja fizičkom aktivnošću, pogotovo danas jer stalno su za igricama, puno su na zatvorenom i jako malo se kreću, a bicikl je idealno prijevozno sredstvo za njih. Ok, hvala ti puno, Šime. I drugi.